nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ikaze muri aya makuru. Imodoka ya Kiyovu Sport yakoze impanuka mu gitondo cyo kuri wa gatanu aho yagonze umunyamaguru ubwo yari ijyanye abakinnyi mu myitozo kuri stade ya Kigali, nkuko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Iyi mpanuka yabereye i Nyamirambo hazwi nko kuri Cosmos, ubwo imodoka ya Kiyovu Sport yari ivuye kuri stade Mumena igana kuri stade ya Kigali. Wari uhari ubwo ibi byabagabwe kimwe bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko imodoka yagonze umunyamaguru agakomereka ukuguru. Yakomeje avuga ko polisi ishinzwe umutekano mu muhanda yahise ihagera igakurikirana uko byagenze mu gihe umunyamaguru yajyanwe kwa muganga. Kiyovu Sport rero yahise ikomeza kuri stade ya Kigali aho iri gukorera imyitozo yitegura umukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona izakinamo na Gasogi United ku cyumweru saa 6:30. Nyuma y'imikino 7 imaze gukinwa, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 16 ikabirusha rimwe AS do Kigali iri ku mwanya wa kabiri, mu gihe ikipe nka PFC zo zikiri inyuma kubera yuko APR yagiye isubika imikino itari mike kubera yiteguraga imikino mpuzamahanga cyangwa se bagahabaye ibindi bibazo byatumaga itakira imikino yayo. Makuru yandi akomeje kugenda avugwa muri aka kanya nuko umuryango wa Rwigara Senapol wabaye umushoramari ukomeye cyane mu Rwanda watangiye kuburana urubanza rw'ubujurire n'umujyi wa Kigali uvugwaho kwambura uyu muryango umutungo w'ubutaka mu buryo bwirengagije amategeko. Umujyi wa Kigali niwo wajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwari rweguriye uyu muryango ubutaka. Umujyi urabufite ati ndetse kandi wabuhaye ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB Rwanda Social Security Board, ikindi gice cyabwo cyubatsemo igorofa ndende. Gusa uyu mujyi uvuga ko umutungo urukiko rwategetse ko usubizwa abo umuryango wa Rwigara atari uwabo wose, kuko ubutaka uyu muryango watsindiye mu rukiko rw'ibanze atari ubwabo bwose nk'uko BBC dukesha inkuru yabitangaje. Impamvu abanyamategeko b'uyu mujyi bemeza ko ubutaka bwose atari ubwabo kwa Rwigara ngo nuko uyu mushoramari wapfuye muri 2015 yishyuye abaturage bamwe bari baramugurishirije, bemeza ko yari kubwegukana bwose mu gihe yari kuba yarishyuye bose. Ariko umuryango wa Rwigara wemeza ko ufite ibyemezo bigaragaza ko abaturage bose bishyuwe muri 2015, ariko ukaba utarahawe ibyemezo by'ubutaka. Umujyi wa Kigali nawo uvuga ko ufite ibyemezo byo muri 2009 bigaragaza ko umushoramari yishyuye bamwe abandi ntabishyure. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yasabye buri ruhande kuzana urutonde rugaragaza abaturage bishyuwe n'amafaranga bishyuwe. Umuryango wa Rwigara uherutse mu rundi rubanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi aho baregwaga na Cogebanque kutayishyura ideni umaze igihe uyibereyemo, wemeza ko wamaze kuryishyura ryose, waratsinzwe utegekwa kwishyura uyu mwenda wa miliyoni 349 z'amafaranga y'u Rwanda n'indishyi y'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Uburundi bwongeye kuvuga ku bashinjwa kugerageza kudeta kuri Petero Nkurunziza nyakwigendera bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi Ambasaderi Albert Shingiro yongeye kuvuga kubo igihugu cye gishinja kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri Gicurasi 2015 bahungiye mu Rwanda. Babwiraga barimo abahagarariye ibihugu, abadiplomate n'imiryango itandukanye uko igihugu gihagaze mu bijyanye n'ubuzima, ubukungu, gucyura impunzi, umutekano w'Ububanyi n'Amahanga ku itariki ya 9 Ukuboza 2021. Nk'uko Minisitiri Ambasaderi Albert Shingiro ayoboye yabitangaje, yavuze ko Uburundi bwifuza gukomeza umubano n'ibindi bihugu birimo n'ibituranye ku Rwanda, ngo yashimangiye ku ntambwe guverinoma y'u Burundi n'u Rwanda zimaze gutera kugira ngo umubano w'ibihugu byombi wongere ube mwiza. Mu gihe yemeza ko ibihugu bikomeje gutera intambwe kugira ngo byongere bibane neza, Minisitiri Albert Shingiro yavuze ko mu gihe Uburundi bwashyikirizwa abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bahungiye mu Rwanda yaba intambwe ikomeye cyane yashimangira izindi zatewe. Minisiteri yabivuze ati guhabwa abarundi bagerageje guhirika ubutegetsi baba ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se banyuze kuzaba indunduro y'inzira yo gusubiza mu buryo umubano uri kugana mu buryo. Guverinoma y'u Rwanda yemera ko hari abo iki gihugu gicumbikiye nk'impunzi, ariko yatangaje inshuro nyinshi zirenze imwe ko kubashyikiriza Uburundi
hashingiwe ku bwumvikane bw'ibihugu byombi gusa byaba binyuranye n'amategeko arengera impunzi, ariko u Rwanda rwemera ko rushobora kubohereza gusa mu gihe umuryango w'abibumbye wumvikanye mu biganiro birebana n'aba Barundi na guverinoma y'u Burundi byakwemera kwirengera ingaruka zo kutubahiriza amategeko kwaba kubayeho. Amakuru yacu tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu baturage bo mu Rweba muri segiteri ya Tanganyika, teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, baraye bicishije amabuye umusirikare wa FARDC urufite ipeti rya majoro nyuma bakamutwika. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Uyu musirikare wishwe yarasanzwe akorera muri sous-secteur opérationnel Sokola D iri Fizi, yaravuye Baraka yerekeza mu mujyi wa Uvira ageze ahitwa Lweba mu birometero 12 inkambi ya Rusenda. Bamwe mu baturage bamurutsa mu modokari harimo n'abandi bagenzi bamwicisha amabuye. Gasole Felix numwe mu muryango w'uyu majoro wishwe aratwiganira uko byagenze muri aya magambo. Umusirikare bari kumwe n'abandi basirikare batanu barimo colonel wapfuye ni majoro, yari kumwe n'abagenzi be bajanye utikirere we kwa muganga, bamukura mu modoka baramwica baramutwika. Ni gute abandi basirikare batamutabaye kandi bari bafite imbunda? Icyo kibazo ni cy'abantu bibaza akagambane urwego rugezeho. Umusirikare wa FARDC uri kumwe n'abagenzi be ahakurwa mu modoka kwicwa, bagenzi be habe no kurasa no gutabarwa ngo bari bukungu nibura ubwo baramira ubuzima bwiza. None se iwe yaba yazize iki aho mu Rweba? Nta cyazize nikiri abandi bose bagenda bazira yuko ari umunyamurenge, naho ubundi bwo nta kosa yakoze, waruherekeje mugenzi we nta cyazira. Hari ibibazo bagenda bagira bari abantu muri kare akarere, ejo bundi bari banyeze inka zirenga 600 z'abanyamurenge, barazijana hari haruguru ya Rweba, bagezeyo bagiye kuzigabura ntibavyumvikanamo, bararwana baricana abantu 5 baje kubitira abanyamurenge kuko akarere karimo intambara nta kundi bavyita, barabona abanyamurenge barangize ngo nicyo bazira ngo waza bahora kandi ari bo n'ubundi bishe abantu babo. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Major Dieudonné Kasereka ku rupfu rw'uyu musirikare, atubwira yuko dutegereza itangazo aza kugenera abanyamakuru. Twahamagaye kandi umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Tanganyika ntiyafata telefone yacu ngendanwa. Urupfu rw'uyu musirikare ruje rukurikirwa abandi baturage 5 bo mu Rweba bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Kuva tariki ya 13 y'ukwezi kwa 10 mwaka 2021, intambara, ibikorwa byo kwisha abantu ndetse no kunyaga amatungo byakomeje kwiyongera mu karere ka Bibogobogo kari muri secteur ya Tanganyika. Muri uku kwezi kwa 12 kandi abantu bitwaje imbunda batwitse imodokari yari igemura impunzi z'abanyamurenge ziri Bibogobogo, ipfiramo abantu 5. Vedaste Ngabo ku garagijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Kuri uyu munsi wahariwe uburenganzira bwa muntu, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru riratangaza ko abanyamakuru 45 bishwe muri uyu mwaka, abandi 365 bakaba bafunze. 48 muri abo bari muri Afurika. Ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'uburenganzira bw'abanyamakuru mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru Ernest Sagaga yavuganye n'ijwi rya Amerika. Yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo abanyamakuru bazira. Ibintu binyuranye, ariko ikintu cya mbere bazira nuko bazira gukora akazi kabo, kuko abatwishyira ku mariste na abanyamakuru tuvuga ko bafungiwe akazi k'itangazamakuru. Hari ababa baratangaje ibintu babona bitagenda mu bihugu byabo, hari ababa baragerageje gutahura amakuru yari yarahishwe n'abayobozi. Hari impamvu nyinshi, ariko zose zigarura ku kintu kimwe cy'uko iyo bafunze mu by'ukuri baba bazira kuba barashatse gutangaza amakuru bakaha abaturage b'ibihugu byabo inkuru nyazo ku bintu bibera mu bihugu byabo. Muravuga yuko muri abo 365 bafunze, 48
bari muri Afurika. Ibyo bihugu bafungiyemo bimwe nibihe? Ibihugu byo muri Afurika dusangamo abantu bafunze benshi abanyamakuru, twavuga nk'igihugu cya Eritrea aho abarenga 20 bafunze. Mu gihugu cya Misiri naho hari abanyamakuru, umubare munini w'abanyamakuru ufunze. Muri Cameroon naho hari umunyamakuru, hari umubare nawe utari hasi w'abanyamakuru. Hari n'abandi ndetse bakurikiranwa tuzi ko bari mu mbere y'inkiko ariko badafunze, niyo mpamvu batari ku maliste nko muri Uganda. Mu Burundi naho abari bahari umwaka ushize bari barekuwe, no mu Rwanda ndetse tubaramo 5